Bafowethu uyagadla ke lapha ke umshovokazi ke lapha ke ugadla ubhekisa ke kuyena ke uKhuzane noJumbo. Siyakhumbula ke bafowethu ukuthi ke lapha ke uJumbo uvezile ke ekhasini lakhe ukuthi ke kanjani ke iyeza ke ingoma ke ezokhishwa ngiyena ke ehamba ke noKhuzane lapha ke kanti noKhuzane kwabhala ekhasini lakhe wathi Jumbo kanti ukhipha nini na lapha ke esho yona ke lengoma. Uthi ke umshovokazi ke lapha ke uma ke ekhuluma ke ekhasini lakhe ke uthi ke lengoma ke ibanda uyibuka. Ake ngiqala ngikubingelela kwisiqiniseko esemitha mawuqala ungena kule channel bafowethu ngicela wenze ubulungisa ke ucindezele button nga subscribe ke ukuze uthole ezinye indaba ke engizokwenzela zona. Bafowethu ke ubhale ke nanka ke amazwi ke umshovokazi ke lapha ke uthe lesi sitambu ke sesabatha ke abathi siyeza ke into eyibanda ke uyibuka. Wathi ke abantu ke bazilindela ke isikhova sabo kusho umshovokazi ke lapha ke amazwi ke lawa ke awabhale ekhasini lakhe ke lapha ke engikholwa ukuthi ke uphendula ke lezi insizwa ke zikaMaskandi. Mesikhuluma ngomshovo ke kongamazi sikhuluma ke ngegida ngoma ke lakhe umthandeni ke umbhuka amanqole ke lapha ke eliphikisana ke nomsebenzi ke ozokhishwa uJumbo kanjalo ke noKhuzane. Bafowethu ilezi bese niphathele zona.